1 минутлық тынлық. Давайте помянем наших героев. Минута молчания. Татарстан Республикасының ат қазанған артист қызы Әлфина Ахметжан. Қайырлы күн, қадірлі достар. Мен бүгін Milli Татар мәдәни үзәге жетекшілері исеменнән һәм барлық хатын қызларыбыз исеменнән, шәхси үземнең исеменнән бүгінгі зур бәйрәм 20 февраль ватаныбызны саклаучылар, кыюлык, намуслык, батырлар көне. Бүгін мен шулай ук барлық әтиләрне, ир-егетләребезне, абыйларны шушы матур бәйрәм белән құтлап, ашық көк езі, ныклы, ең мөһиме, ныклы сәламәтлек. Хәзерге вакытта безнең илебезне, безнең халкыбызны армия сафларында саклаучыларга уңышлар, бәхет, шатлык көк езебездә, ашық жерімізде тынычлык болсын иде. Һәм шулай ук һәр барчабызның хәерле эш юлларыбызда бары тик зур уңышлар теләп калабыз. Бүгенге бәйрәмебез мөбарәк булсын. Бәйрәм белән дуслар. Kızlar, gördünüz mü? Ne kadar yiğit yılğan bugün? Senin boşunda indi şu jigitlergine, gil jigitler turunda oynap durasın. Kızlar, fırfır bulamısın? Fıfı da bula, avu da bula, iyiliktamında kelgeninde uje. Kızlar, benim mirastағы 2 metrli yigit bilen taşmak değil. Hana hatını var mı eken? Denize hanımdan sürüsün indi miraslıkın. Ой, senin прическа шумный мотор. Ужас. Ужас. Грудь вперед, кызlar, хихи-михи келәсе түгел. Равняйсь! Смирно! Равнение на сцену! На зрителей! Kızlar bugün beyler, biz Tatarlar gururla kurtadı yerden. Bedenlikle ılıkmışa dostlar, olup kurutmışa sıyırmışır, çatlamışır yeşil birden. Tatarlıkta şulay bakın yanıp dursun, şuntuğanda bizden bakın şaşılacaksın. Minerigen dostlarımız, yigitlerden kızlarımız, boşlar alıp meydan salıp inanırsın. Yeah.
kişilikning eng kuchli yortisi kuch, tuzumlilik, patriotizm ham marhamatlilik bayramini belgilab o'tadi. Narva ham Pskov yonida Nemis bosib oluvchilaring jiyun hurmatine 1918 yılının 23 fevralında Kızıl Armiya Kuni bayramın belgilab o'tuv turida dekret chiqariladi. Sonundan bu bayram Sovet armiyasi ham harbiy dengiz floti kuni etib ismlanadi. Hozir bir necha yil endi vatanni saqlovchilar kuni bo'larak belgilanib o'tadi. Armiya so'zi latinchadan qurollantirilgan deb tarjima etiladi. Lekin armiya qurol bilan gina tugul, o'zining qiyu botir soldatlari bilan kuchli. Aytilish vaqtda bizning armiya Rossiyaning 10 minglagan kilometr quruq yer, suv ham havo cheklarini saqlaydi. Hayırlı gün bizning eng qadrli tomoshachilarimiz. Biz bugün barliq ishlarimizni chetga qo'yib, turmush voqealarini unutib, ko'ngilli yo'l itarga yig'ildik. Albatta, biz bugün yigitlarimizni 23 fevral bilan tabriklaymiz. Hurmatli o'g'illar, yigitlar, siz bizning ko'ngilga mangilik ishonish. Siz kuchli, siz botir, siz bizning quvonish. Siz oltin bog'ana, g'oylada siz tirak, tinchlik, ilinlik sonda siz kerak. Qadrli do'stlar, bugungi yig'ilishimiz sahnada yangrayashak jig'larimiz, ko'ngillarni jilkindirirlik biyularimiz sizning bayramingiz hurmatine bular bo'lib borib erishsin. Bayram bilan sizni qutlaymiz. Bolalar biyu ansambli Ilda.
rəhim edib qarşı alırız.
anam tili, tatar tili, anam tili, ilk burungu babam tili. Bunlardan bunlarga güçüp gelgen zaman tili. Nice basır şarlangansın, maturaygan, yanargansın. Halkımızın kümülünen jır algansın, mın algansın. Sina bizden yazmış sigan, sin koygu hem şatlık tili. Tatarımını tatar itken, birinci hem aktık tili. Tatar tili, diller tili, milletinin birden biri. Sil bulganga biz de isen, sil bulganga biz de tiri. Жетекшілігіндегі баян студиясы шәкірттерін шақырамыз. Подпеваем, давайте. Три веселых друга, экипаж машины боевой. Катюшу все знаем, да? Молодцы. Рамиль Шакиров. Еще какое мы знаем?
Nasional duetu. Bayram bilan sizni yigitlarimiz mana sizga bag'ishlab bizdan opa-singil duetidan bir jir Gudrak tog'lar rag'batlantiramiz. Bayram bilan o'zimizning yetakchimiz, san'at yetakchimiz Eldor Hamitovich Shigapovni qutlar edik. Endi Umarishni o'zimizning yetakchilarimizni bilan bu jurni qo'yuvchi, ikki tovushqa qo'yuvchini Eldor Shigapov. Rahmat sizga. Rahmat yurtlarimiz. Sahnada Foila Sadiqova.
Xudayıma yakınlarda benim direk bulmalıma Orşakta birişmişe atmağında Min dilegen ümitlerini yapmağında Rahmet Xuday yaşam dışı bir yaşır Ey bular bir dertlik yaşır Siyer yaram bilirim siyer Emniyeme sağlam bir yaşır Gözümde bir suç hayaleye Durmuşum şaplıklara girgene Rahmetler eğitip duyalım Kübü şaplığı yeşilin duyalım Rahmet Xuday yaşam dışı bir yaşır Ey bular bir bəxtlik yaşır Siyer yaram minizim siyer Eyyine sağlık bir yaşır Rahmet Xuday yaşam dışı bir yaşır Ey bular bir bəxtlik yaşır Siyer yaram bilirim siyer Emniyeme sağlam bir yaşır Emniyeme sağlam bir yaşır Gailenin tiregi ir-at, eti kişi. Bizning Totur halkında burunğudan eti kişi gaile başlığı idip, ona zor ihtiram, ılı hürmet bilen qaraganlar. Bu bugünkü günde de şulay kala. Ni etsen de gailenin bütünlüğü, barlığı ir-at şirkesinde. Әтиләр алар ил терәгегенә түгел, гаилә таянычы да. Ата-бабаларыбызның үзебезне туган җиребездә без тыныч тормышта бәхетле яшәсеннәр дип кан куйган. Илебез имин булсын дип гомерләрен кызганмыйча ватаныбызны саклаган. Хәзерге вакытта да безнең ир-егетләребез көнен-төнен йокламыйча илебезнең тынычлыгын саклау өчен бик күп көч куялар. Ил сагында торалар. Biz bu кадерле кешеләребезне 23 февраль ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәбез. Biz сезгә ышанабыз, егетләр. Исән-сау, җиңү белән кайтуыгызны бик тә көтәбез. Бәйрәм белән сине, батыр солдатыбыз. Сине һәр көн искә алып үтәбез. Изге бурычыңны яхшы тәмам итеп, исән-имин кайтуыңны көтәбез. Ватанны саклаучылар көне чын ирләрнең бүген бәйрәме. Туар таңнарыбыз тыныч булсын, атсын бәхет, шатлык үләме. Сез булганга имин булып таңнар ата, тыныч матур тормыш белән үтә айлар.
Beylemigiz kutlu bulsun er yigitler. Мәңгі тыныш имен тұрсын жерлер, көклер. Қазір хөрмәтле тамашачылар, Илнара Нигъмәтуллина җитәкчелегендәге Мирас ансамблен сәхнәгә чакырабыз.
Zurlar türküme Jan Jılısı. Не хочу. Концертмейстер Джамиля Сабирова.
Галия. О, қараңыз елі нендей матур егітлер. Қошыңыз тезірек. Тешить свою молодость, чем не есть пощадать. Не хочу, ничего я не хочу, ничего я не хочу. Зульфия Халилова. Әсәлим, шу хәтле матур егетләр килгән. Яшьләр. Бұлар бөтенесе өйләнгән микән? Соң синең ирең бар, сиңа невезе өйләнгән. Гел шулай ирне кыстырырсыз инде сез. Кыстырырбыз инде ирле булгач. Әйе. Карагыз әле. Шу хәтле матур егетләр, шу хәтле батыр егетләр. Әйдәгез әле егетләребезне тикшерик. Әнишләтеп, хәзрәтләр. Сынап карыйбыз. Кул күтәрәбезме, кычкырабызмы анда? Так, егетләр, равнес! Смирно! Молодцы! Так, кто любит родину? Я знаю. Кто любит родину, как называется? Кул күтәрегез, конфет бирәбез. Молодец, патриот! Патриот, дөрес. Геракл совершил их 12. Менә матур егет, кая китте? Правильно, 12 подвигов совершил Геракл. Кызларга берейди бер концерт. Песня, которую слушают стоя. Молодец, менә матур егет, син өйләнгәнме, энем? Военная должность Владимира Владимировича Путина. Главнокомандующий. Мне молодец. Бөтенесе бердән әйттеләр. Главнокомандующий диделәр. Дөрес. Утренняя команда.
sokallı yigit. Faydası mı olur? И орденоносец, и ухажер. Правильно, кавалер! Рахмет. Bayağı bu kadar. Слушай внимательно. Солдатский дом. Konfit tуда. Дальше. Karabının ideni nişi gidip odalar. Deniz, paluba. Eleni matur sarı koftada, оранжевый koftalı hanım. Питкина подружка. Анка, молодец. Eleni tiginde sokallı yigit. İlenmegen bulsan bizden ansamblga gelirsin yeme. Karabının terezesi. Tügerek. İyi, tügerekleri de buranın iyi. Ama nişi demeydiler karabının terezesi. Hani etti, illuminator diyeceğiz. Flot generalı. Admiral hükümetti. Ene tiginde kızıl yavruklu hanım. Tamam bir neydi? Винтовканың ağaç ilişi. Stol! Приклад, kız. Ey baranızda okugan mektepke yerigen şükür Allah'a. Морской повар. Kok! Bütünüsüne birigiz. Bütünüsü dirsek. Mine mında. Kiler kim? Vut. Bitti. Yok oldu alayım. Bitmedi. Mine küzlüklü hanım kırında otura. Onunla birine hanım iyi dedi. Matroslarının yeşil uğruna. Yok. Deniz, Kubri. Kim etti? Abdurrahman etti. Mine nindi eybet sırav. Самолетная лестница. Trap! Молодец. Трап. Посту. Главный казак. Атаман, Deniz. Koysun. Kübüsü etti ataman deyip. Аспирант Погонов. Еще по-другому? Нинди школа, параллель, нинди школа. Кадет. Кадет. Мне вопрос на засыпку Тамбер. Конфет без Все, молодцы, егитлер. Ну, алайда, менә бу сүзне ишетәсе килгән. Чөнки бүгенге бәйрәм нәкъ менә шул профессия кешеләренә багышланган. В нее призывают и, к сожалению, от нее косят. Armiya! Армия! Молодцы, alkışlar üzerinizde. Rahmet kızlar. Küpteki hot. Әнкәй, бәгъре, улың кайтты синең. Мин кайттым бит, әнкәй. Каршы. Өннәреңдә килә алмасам да, мин керермен сиңа теш булып. Әнкәй, бәгърем, кочакла син мине. Һәм җибәрмә башка янымнан. Бер кайчан да сине рәнҗетмәмен. Авыр сүзләр әйтеп калган. Әнкәй, бәгърем, мин бит синең улың. Тиеш бит мин сине якларга. Язмыш кына никтер яннарымнан алып китте читкә ятларга. Көчле итеп син үстердең мине, типсәм өзә идем тимерне. Вак тимергә каршы тора алмадым. Пуля
izdi meni gımırını. Ənkəy, bağırım, көктен сиңа қарым. Ғайыпләмек, әйдә, узғанмы? Нидер үзгәртергә бик сыңайды. Көтәм бары синең дұғаңны. Соңғы ел ішінде соғыш қырларынан қойталмаған егіндеріміз есімінен Мүслим егіті Рүзәл Минхажевтың шиғыры болды бұл. Көктегі хат деп атала. Рахмет бек зор. Дүнияларыбыз тыныш болсын. Бәйрәм белән барабызда. Кул чабып каршы алабыз. Сәхнәбез түрендә Алсу Фәтхуллина җитәкчелек иткән Нур төркеме. Akidetlerim kilgenşi. Kalas şeyin olur. Dişi durun hakineler, afiretlerim. Sen misiniz? Sen misiniz? Rahim ediniz. Bir zor rahmetinde kilgeniniz için. Bu işler bizde alıp kilgeniniz. Sileşir. Biraz yağlı da kalırız. Büyük buruşulu zamanda yaşıyoruz bir de. Büyük buruşulu. Bugün birimizge hot haber girmedi mi? Yok şu. Bugün girmese bir işlepte bulmayı bildindir. Yirtedege. Sinirge girer, şunu giderge girer. Yırtayla belki kilir evi. Demek ne izni gelir, Ama izni. ileri. Yorar. Kızlar selamlar. İyi yapsın sen mi? Eyletimlerimiz. Mine şunday munglu vaqtlarda jır yordam etadi. Eylegiz bir jırlaygan o'zimizni
Ауылда не кімдер бұлдар? Ауылда аңсыланалар, хәбәр хатлар көтәләр. Менә әйтәләр үзебез хакында мәҗлесенә. Ильнара Нигматуллина. Огонек. На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца.
меня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья, но знакомую улицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? И подруга далекая парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. И что было задумано, все исполнится в срок, не погаснет без времени золотой огонек. И врагам ненавистного на душе у бойца от такого хорошего, от ее песница. И врага ненавистного крепче бьет паренек за советскую родину, за родной огонек. И врага ненавистного крепче бьет паренек за советскую родину, за родной огонек. Рахмет, дуслар. Бәйрәм белән сезне, ир-егетләр. На сцене Зиба Низамутдинова. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен, зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Смуглянка, молдаванка отвечала парню так: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Мы вчера мы партизаны, но покинули родной. Ждет меня дорога к партизанам, лес густой. Раскудрявый клен, зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, клен кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен, зеленый лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен, зеленый лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, клен кудрявый, да раскудрявый резной. Тальян жыр театры солисткасы Алина Идиатуллина. Зәңгәр күл өстендә
Seni sürer tatlı kilircikler Yolama sil yaşlı yaranlar Berberini sevmediğine zımerüne Utanlaşsın şartları zarına Keyiflerinizi hürmetli dostlar. Mana şunday ko'ngilli bora konsertime baramiz qarashimo. Bizga shunday sahna ortida bo'lib turishlarga qonashmayman. Hürmetli dostlar, sizin başınızda çıkmamın sebebi şu medeniyet üzerinin kitapxona müdürü Rozaliya Hanım'a söz veresim ki, onun da sizni tutlab bir neçe söz aytib ketasi bor. Isemiz qadrli do'stlar, men bugun yigitlarimizni qutlamoqchi edim shi'riy yo'llar bilan. Eng ilk o'zimizning yetakchilarimizga zo'r salomlarimni yetkazim kelar. Farid Farisovich Farisovga, Anvar Umarovich Husaynovga, ham bizning butun meropриятияларni tarixga yozib boruvchi fotograf, jurnalist Ildar afandiga, ham bizning talantli bayonistimiz Rushan Luqmanovga, ol har bir charalarda bizni qatnashib bizga yordam etib turadi. Men ularni shu ko'ngildan bugungi bayram bilan qutlayman. Ham sizga bir she'r o'qib ketmoqchi bo'laman. Erlar bayrami bo'lsa da biz de chetda qolmaymiz. Nechiganda shunday kunni biz qutlay olmaymiz. Biz bo'lmasa yer yuzida erlar da to'mas edi. Dunyo yamli, oshlari da gultamli bo'lmas edi. Biz bo'lmasak rahatda yashar edi yigitlar. Eshitmasdagi ular, yurganlar ham o'gitlar. Yori ali biz bo'lganmiz. Osharga quloq aytin. Ne desanglar biz bo'lmasak, bo'lar edi bek shitin. Bo'lmas edi tekshiruvchi yerlarning ishlaganin, bilmas edi irodlar rahatda yashaganin. Yoriyali biz tug'anmiz, erlarga bo'lib orilib. Kimlar bilan tinglar edi ishdan qaytgach mungzorni. Ko'r yuvarga pishirirga borini da biz kerak. Avur shaqda tayanirga erlarga da biz kerak. Bo'lmas edi ayda borik, olib yeb turuvchi, yolqinini siz turganchi, ming planlar quruvchi. Biz bo'lmasa, kimlar sizni olib borib kibitga? Rahat endi bizni bilan bu yerda har er yigitga. Yashirmaymiz. Siz bo'lganda bek ko'ngilli bizga da. Kimga o'pkalar edik biz o'ynab aytgan so'zga da. Kim divoshlar pishar edi, kimlar yuvatir edik. Bar yig'ilgan ashularni kimga taratir edik? Kimni irkalar edik biz avurishda orsangiz? Sizning bilan bizda nozli, joylab maylab tursangiz. Mana shulay yashigali, tilak ham kerak bo'lib. Oralarda bir qachonda yuzmasin qora bulut. Bo'lganingga rahmat deb, umr etik birlashib, qayg'isida, shodlig'ida borli bo'lib birlashib. Bari bir yer yuzida yoktur sizning kibiklar. Barisi uchun rahmat sizga. Bayram bilan yigitlar. Ildar Hamidovich, bayram bilan sizni unutib yubordim. Esenlik, sog'lik, uzun umrlar.
Sevişiye mazı cebreyle Yürek bizim sağlık uçurma Nasip olsa yine bu güllerim Meydanlarda şingen madırma Nasip olsa yine
kızlar. Hazır sahnemiz türünde Zeynep Süleyman'ı жетекçilik gitken Tatar Armanları Türkü'nün karşılığız. Konsertmeister İldar Fathulin. Hayırlı günler isenmesiz. Bizden iradiklerimiz hem ata babalarımızla isenlik, sağlık dilep kutluysum kile. Hem ilimizge tanıştık, Jirgük Padişasına sabırlık dileriz. Armiyaga gitti qayı, bulg'ab zangar qo'yolib qayı, zotib qoldi ota-onasi, shirjirlarga ketgan bolasi. Seni yurib qaytsinlar, niyatini olmasinlar, izledilar sızlamasın ayakları, ilmin olsun yerden yolları, inlerinde iki ferişte, ilmizge yoldaşım olsun ferişte. Seni yürü kaçırlar, illetini şanlarasınlar. Allah
Günlerinde kabat uyanır, yoklu yolda uyanır. Nerede yiğidim olasın, Boğlaka yürüyüp varasın. Senin yürüp kaçsınlar, bir de tınıştanlar atsınlar. İzgi dilettiri analar, Yıraklara gitgeç balalar. Senin yürüp kaçsınlar, bir de tınıştanlar atsınlar. İzgi dilettiri analar, Yıraklara gitgeç balalar. Yıraklara gitgeç balalar. Yıraklara gitgeç Bilen kese bu vadiler bir yere bu vadiler. Elle kaya gülüp tora saldata bu vadiler. Elle kaya gülüp tora saldata bu vadiler. Keçilerin keçeyip de oğluna surlar diler. Keçilerin keçeyip de oğluna surlar diler. Elle kaya gülüp tora saldata vurgan diler. Elle kaya gülüp tora saldata vurgan diler. Kapilozun algan diler, şinyeri salgan diler. Kapilozun algan diler, şinyeri salgan diler. Şinyeri salgada salgat gadete kalgan diler. Şinyeri salgada salgat gadete kalgan diler. diler bir kere bundan diler. Bilin güzel bundan diler bir kere bundan diler. Elle kaya gülüp tora sallata 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 bundan diler. Goliye Ayupova, konak yigiti. Edersin kimlikte yanıma, eytirsin eleğim dağıma, uğrundan kızgala yüreğim, ayakların alda direğim. Desire gülesin şu yigit, yaşasın zevkine izlerim, karısın yürekli yandarım. Şu yakana yüzümü
Yayını yaptıra Sıvı sıfalar tatlıra Uçmakta işlerin aşağı Şuna yakalar taşağı Bir siret gülesin şu yere Yaşasın özek nestere Karsın yürekli yanlara Tutmasın sana mutlular Jirafi isene güven Vermeyelim yollayıp güven Şu yaktan alalım kuzini Yakadan düşedir kuzini Jirafi isene güven Vermeyelim yollayıp güven Şu yaktan alalım kuzini Yakadan düşedir kuzini Jirafi isene güven Vermeyelim yollayıp güven Şu yaktan alalım kuzini Yakadan düşedir kuzini Yakadan düşedir kuzini Қазір құрметті достар, сіздің қошыңызда Мордовия Республикасының отқазанған мәдениет қызметкері Нұржихан Симаева. Қош алыңыз. День Победы ликует страна День Победы горят ордена День Победы на все времена Как Россия, как жизни весна А вечного дня журавли, журавли улетают они далеко от земли и ложатся цветы на холодный гранит, и ничто не забыто, и никто не забыт. День Победы, салюта, огни никогда не погаснут они. День Победы на все времена. Как Россия, как жизни весна. А вечным огнем журавли, журавли улетают они далеко от земли. Не ложатся цветы на холодный гранит, и ничто не забыто, и никто не забыт. День Победы, родная страна, без которой прожить нам нельзя. День Победы на все времена. Как Россия, как жизни весна. А над вечным огнем журавли, журавли улетают они далеко от земли. И ложатся цветы на холодный
Nazgül Türkümü. Matur bulsun, vakar bulsun, karsalar bulunur. Hemmeyiz sevinin, sevekte bulunur. Rahmetle bulunur, rahmetle bulunur. Hemmeyiz sevinin, sevekte bulunur. Rahmetle bulunur, rahmetle bulunur. Unutmalı pençeyerini peşiniz olur. Otun ölür, pişirir, şaşırır, durur.